ada di dalam kitab bahwa angka 7 itu adalah salah satu angka pilihan Allah. Makanya kemarin saya sempat dengarkan ceramahnya Gus Bahaudin Nur Salim tentang angka 7. Kenapa Allah memberikan tawaf itu 7 putaran, langit itu ada 7 lapis, kemudian anggota sujud itu ada 7. Itu kenapa? Itu ada rahasia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal bushra wa ja'ala israhu min makkata muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. La haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Yang saya hormati dan saya muliakan Alena Tamalabita, Bapak anggota DPRD Kabupaten Wajo yang sempat hadir bersama kita. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Imam dan pegawai syara, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, wabil khusus kepada Alena guru ta'ki muda yang baru saja membacakan ayat suci Al-Quran, ibu-ibu majelis taklim tanpa terkecuali, dan seluruh panitia pelaksana peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Matan rela dak sedingon rokok. Mekano sampai letu mau kabal naik sampai tidak? Sampai kah? Oh, saya di sini. Oh iya, sampai je. Matan rela dak kaseding. Alhamdulillah rilalana iya wanewe pada angkaki napasita rupa pong Allah Ta'ala degaga akatta nania minasa rahilainai meloki mala baraka mamagi-magi ng kedua telu padisengang nawadiya labo ko tamawari untuk moloiwi kampung ajencengan na pong Allah Ta'ala. Nasaba peristiwa Isra dan Mi'raj masaworo narampe taupan ritata, maka dayaro peristiwa adalah peristiwa diterimanya satu perintah yang sangat pokok, yanaritu sempajang. Apa iyaro ibadah Pak Bu angkana palaloangan mipong Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril, termasuk puasa itu melalui Jibril, zakat haji melalui Jibril, tapi sempajang langsung yuli Nabi temenrek mangolo untuk tarimai. Artinya aga ia sempajangnya pakai kesak atau alat untuk sifat bicara langsung si bawa pun Allah Ta'ala. Ia Nabi tadi Isra dan di Mi'rajkan. Rasulullah Isra dan Mi'raj, tapi tanya bawa Nabi tawadding Isra. Kita juga bisa di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah melalui salat. Ina tu ampai makada as-salatu mi'rajul mu'minin. Ia rosampajange miraja na tau matapae. Tapi mega tau masampajang dena miraja ukumi unron na macane-cane.
apa peringerana, sandalakna, motorokna, gonci motorokna, komporokna. Nah, itu kadang karena sholatnya tidak sampai tembus kepada sholat yang khusyuk. Narima kona naro upasangi nasabaya sampajange de nama gampangi jama nasaba tellu aga-aga melo manang ipakanjaki paringeram melo ipakanjaki baca melo ipakanjaki garakan atau kedo melo ipakanjaki biasa ko makanja ibaca yang lupaiwi sian rakanni ipakanjaki si paringerang yang loko rakaatna lesse si paringerang yang loripong Allah Ta'ala. Makanya tau mas sampajange pak dega tau suku angka tau maka kanjak gerakanna tapi lesse-lesse peringerana. Maka sholat tidak dinilai dah hanya dari gerakan tapi juga dari pulukku peringerannya. Nasabaya tu sampajange telu na lepakang ililla nasaba lapalang na tokang iyati nasaba keyakinan na tatongang ilan roale nasaba pangkaukang. Ia kumakanja igarakan bagus agama nana ia rogarakange Pak Bu bisa menjadi obat. Wat dimancaji Pak Burah. Nasaba menurut ahli ada satu buku yang saya pernah baca, Mu'jizat Gerakan Salat, yang menulis adalah Bapak Dr. Rat Songko MA. Aga nasang, ia ko kata bere itawe, mengangkat kedua tangan, sejajar dengan sikunya dengan lengannya. Kemudian dia tekuk sedikit pergelangan, kemudian dia atur napas dengan baik, maka jari-jari jantung terbuka, tulang belikat belakang berputar 60 sampai 70 derajat, maka itu membuat pemompaan oksigen masuk ke jantung itu stabil. Sehingga wat dimancaji Pak Buraposo obat asma. Nah, itu. Jadi itu nape kata bere. Kemudian wanita tidak mengangkat tangannya naik melepaskan sikunya, tapi naparapa isiku na cede napanaka limana si lempu isalangkana si bawa capak jarinna layolo nasaba makun rai makutano kunabita maka daya gaidi makun rai ko tomas sampajang pada matoga arwanewe ya kalimat temenre maka nabita tidak angkatlah tanganmu sejajarkan dengan bahu. Jadi itu makun rai hadis kauli napake yaidi arwanewe hadis fi'li kegayasang ucapanna nabita maka da untuk makun raye ya ko solli rapa isikuna napana kalimanna menre supaya dena liwal yase ya ronewe naka isikuna maka dai sahabae waddi nola bembe palawangan nakalepa na nabita berarti terbuka lebar sikunya ketika dia takbir kemudian ketika dia sujud. Yo pemakun raye dena taraka pulukku sikuna dia hanya merapatkan begini. Ya kongka arwane mas sampajan nakoe maka de guruta sampajan makun raime itu najama. Arwane to mi itu. Kemudian iro ko agamata Pak Bu maka da kauna iro sampajange ang kami mato barakana. Angka narampe alena guruta almarhum al maghfurlah Ki Haji Abdul Rahman Ambodale bahkan guruta Ki Haji Abdul Muin Yusuf Kalisidendreng biasa narampe maka dah iya tu garakan na sampajange sitongan na garakan na malaikat sampajan na tu malaikat apa nabita watun na menre ko langit pertama naruntu i malaikat yang ka malaikat tatomi mapamulai ipancaji letu kama lino iya mi roban najama tolitato mi makasiwel lori pong Allah Ta'ala tidak pernah ruku tapi oko langi madue rokok tosi si rokok-rokokna mapamula ipancajinna letu kama lino rokok mi bawa masikiri masumpa lori pong Allah Ta'ala di langit ketiga ya kupurai rokok kemudian dia bertasbih kepada Allah sambil berdiri kemudian ruku kembali ya tosi rona jawa materu gangka kama lino mapamula ipancajinna yana tu ampai ada 7 lapis langit ada 7 gerakan sholat pituto oko watakalewe tu magis sakoto sujud anggota sujud 2 lutut 2 aje 2 pala 5 cidi rupa itu simbol. Tawaf juga itu 7. Kata itu biasa na pakai tomatot tariolo yan ang kadi ang kanomoro na pitu-pitu. Nataro.
Narako ote nataro ko dompet na de indo dui de na salai ka dui kong kamu cocok. Tapi ada di dalam kitab bahwa angka 7 itu adalah salah satu angka pilihan Allah. Makanya kemarin saya sempat dengarkan ceramahnya Gus Bahaudin Nur Salim tentang angka 7. Kenapa Allah memberikan tawaf itu 7 putaran, langit itu ada 7 lapis, kemudian anggota sujud itu ada 7. Itu kenapa? Itu ada rahasia, tapi saya tidak ungkap. Nasangi matu tawe baca-baca sanroh, karena ternyata angka 7 itu adalah angka pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk 40 itu punya nilai sakral, yaitu umur 40 makanya. Makanya Nabi Musa berpuasa itu 40 hari. Dia sembarang itu nilai 40. Makanya umur 40, maka dia Junaid al-Baghdadi, ya nang katau 40 ni tau umuruna, na mega mopi mas jae na jaman na mandecengi, ya tu te malabimi ko mate ne ko tuwo. Itu. Ya. Na solangi manelena. Na liya de cepak de to penadapi 40 umurku. Itu. Saya lahir 83, berarti umur sekarang 38 tahun. Ya. Jadi dia itu penadapi 40. Kemudian ia rosampajange perlu kita paham, maka ada perintah polio kupung Allah Ta'ala, perintah pokok. Walaupun sebenarnya awalnya 50 na tarima nabita, maka dia guru takali sidendreng, ia tu 50 sitongan na sampajan na sinin na nabi. Pak Nabi Adam mas sampajan, Nabi Musa mas sampajan, Nabi Daud mas sampajan, Nabi Sulaiman mas sampajan, Nabi Ibrahim mas sampajan, Nabi Zakaria mas sampajan, Maryam mas sampajan. Ia mana naro sampajan nilau nabita na pasidi jumlah rakaatnya secara keseluruhan itu 50. Nilau nabita. Tapi wattunna Nabi Musa nadapi nabita pole nama meraja lepangyo ko langit ke-6 lai podangyo ko Nabi Musa aga mutarima Muhammad. Apa Nabi Ibrahim makutan nama to, yaitu Nabi Ibrahim mau ke langit ke-7, makutane Nabi Ibrahim aga nalekko po Allah Ta'ala, maka day sampajang, maka da siaga nasa 50, maka day Nabi Ibrahim ia ko najamay umma mo Muhammad yaitu sampajangnya nalekko po Allah Ta'ala asalanga. Dari situlah ada kalimat kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Si tengah pakasiwian na tarongi. Makanya tu kotomat tahaya yaitu yasan solawat Ibrahimiyah. Padahal namo di tabaca ya rosato, namo makadabami Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad assalamualaikum, selesai. Karena yang wajib di situ hanya solawat dengan syahadat. Dua mi. Jadi kopurani maka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Napa baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, napa ki maka assalamualaikum warahmatullah, selesai. Dita apalai tahiyatul mubarakatuh aja nata baca. Dita apalai kama sallaita ala Ibrahim aja nata baca. Yang penting maca ni masyahada, maca toni masalawa, maca ni mabere sallang, tapal ani Fatihah, maca toni pode Allahu Akbar asam pajani. Nasaba ieu itu baca wajib 5. Cedela demi itu wajib ke sampajange. Nasama turus itu pandrita ye. Allahu Akbar wajib pamulang. Fatihah wajib yang kedua. Kemudian syahada wajib yang ketiga. Solawat wajib yang keempat. Salam ke kanan wajib yang kelima. Jadi 5 mi baca wajib. Ya kode tapla do itita aja nata bacain. Degaga surat tapla sangandina Fatihah, Fatihah nata baca kedua. Ia pamulange wajib, kedua mancaji sunnah. Telah pengumpul, maka dan nama kulallahu dia tahu apa lagi Fatihah nata ulang. Gitu. Iya tu wajib rokoe bacaan sunnah. Tokonge pula rokoe wajib bacaan sunnah. Makanya yang wajib itu adalah rukunya bukan bacanya. Jadi kong kata rokok nadega na baca assa sampajana. Namo makrabam ini menipuang. Jadi mato
Yang penting aja tepala-palang nih. Meringan rabawan nih. Kung kataw makana dewa sampaja ustaz sapa dewa pala ibacana tasuro ni loku ya mak guru 5 miman ne na sampajang. Ya pak ya nang kataw de na pala iya 5 ewe mate bawan ni. Iya. Allahu Akbar, Fatihah, syahada, salawat, bersallang. Namu ya bersallang ya dek to naltu. Maka bami assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya ko sampaja biasa, ya ko sampaja tomate, tambah ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang membedakan. Jadi cede bawa pak. Maka na mo patehede to wa pala ustaz, di nang kato masikola, napaki melo may nga lo bani mabere jama. Iya na kampa na puima kampa toni. Selesai persoalan. Itu maka gampang. Dena masuk saya tu Pak Bu. Maka dagan ni anak akar bani wakatai macori puima masampajang. Para wakatai masampajang, ia sampajang na jamai puima. Maka bani ro. Kama gamba tu mana sai mangi mania akar bani wakatai masampajang sampajang na jamai puima. Allahu Akbar. Selesai. Maka gampang. Agak pide tajamai. Makanya sholat itu gampang. Magai Pak, ia sampajangnya dia agak maka rejing. Nah sama magai dia nawat dilai titip. Dia nak ditawi jamangi mesti di maka dia nabi tak dia mulai tatong itu dah kok dia nak ada suruh itu atau maka dia jabawan na jolo de ya ko dia mulai tatong itu dah kok dia mulai tudang liu kok ya ko dia mulai liu isyarat mu pakai ya ko dia mulai pakai isyarat oli pui mama sampajang kok kama kom itu nah maka je gampang iya kene wadingi pak ititi makanya amang ipoda mani balak kai tak kada lono magalung ya pa masa pajaloro kadua upatuji ko cicang dia nak cocok karena dia adalah kewajiban nafsi-nafsi mesti jamai maka dah mereka tahu pak nasa masa pajamu kaya pak ustaz tapi dia mina tentu watuna ya ko masih mare-mare pasiki mandari mepi asar atau masa pajaloro ya ko kasih urusu mondre-mondre bersih maka dia guru tak ia tu urusannya puang Allah Ta'ala murusui niga selesaikan urusanmu pun Allah Ta'ala jadi aku meku selesaikan urusanmu urus agama na jolo jadi maka dia tahu pandrita ia muas sampajamu tu pun Allah Ta'ala pemurusu ke urusanmu ya tu nak kada urus agama aku nanya murus ilinomu mega tu je tahu nasawe aga tu naje ustaz pak ustaz dale aja takorobu ia tu dale dia patu jaji ni patentu dia patu jaji ni patentu wasi patentu jalan na tahu ipat tentu jodohna maka nama penang ketemu baiknya kepak sikoti itu jodohna pura ipat tentu ya tu rezekinya sudah ditentukan jadi dia pernah tomas sumita tajang pura memang ninagangka dale puang Allah Ta'ala maka da sikohe iya na tu nakada Sayyidina Ali dia umaselan na reko dale magai na momon roka bolaku ko anuku memang angkal lo boleh tule kepake yero ni upu idi ilalu onro to nakalari lari dale pasi salah tu tau masapa dale si batau malalu dale aga bedana iya ko palalu manu si bapa sapa manu si salah iya ko palalu manu pak namo pisan dala nalari to madari lalu tapangala ulunna tapangala songko na madara ulunna dia ni jampang yang pati natikang tapi palimatandre dua natikan na poso ya ko pala lumanu iyo po ko pasapa manu de na lari yan na de gana runtuk na sa kere niya ro rewan de na puro jaji ancaji ki pasapa dale aja tancaji palalu dale panya ya aja talalungi maka de guru ta ke Jabur Rahman amo dale ya ko dale mulalung pede mabelay pede masesako makanya berdoa lakukan ibadah tetap berusaha insyaallah boleh dalek maka ada dia pun jadi rule maka resep Pak Ustaz mon roban mani boleh tapakanya kini sampai jasuna duhata napa ta baca pak dongan ulah kutu baca pak dongan ulah kutu ko makunrun dale dia nen rule maka resep mon roban mani boleh dia to nagaga anak pajampang mon jadi di mani ko boleh dia nen rule maka resep dia nagaga boleh dale tak baca ni pak dongan kalau kutu
Subhana man halakani walam yansani minar rizki. Ya kota baca itu mapat diwat tak bali bola tak kong kanan reko dia na bawangi. Tapi aku dia tak apa lagi sabarak. Aja dani ulang apa nak apa lagi matu kalau lu nanti tahu kutu. Iya. Makanya kan ada sitongan na babu, ia tu sampai jas sunat duha papalo modale tapi patan rakapa. Iya kedua mi pak burotu. Pak maka dari Nabi ta sadakahnya tubuh 2 rakaat sholat sunat di waktu pagi. Yaitu ampai 160 na letok na watak kalewe na pinrangami po ng Allah Ta'ala tanya hak milik, hak pakai. Tinggal lagi buah tanya ronevita makun raya. Tinggal lagi hak pakai bukan hak milik. Mata tak hak pakai, anita hak pakai tanya hak milik. Makanya aja tapalete. Ya, mega apa makun rai pak, nakalu ina panapale komen re, pada tikungan ngetamak. Asa makarai rita pa ustaz komen re matan re, iya, cocoknya pak India ini ta, India ya arak si polo matan re nga na malabalin ro na lonjo mukanya, mompak bulu matan na malibu matan na, makara, yo pwede ingat penyalin ro cek dek. Dia nasi kanangang pilih ma ponco, sada cima. Bulu mata manipi nilai komen re mata na pada sampak bor motor tasih maka leleng tebahangi dia tu tersinggung alhamdulillah ya kong ketersinggung watungkah bahaya tu babu. Kenapa Allah melaknat orang yang merubah ciptaan Allah? Karena dia tidak mensyukuri pemberian Allah. Dia na syukuroki pak pada ko oto na bali bola yinrang law mapin re boting oto fortuner napa tatolay ka chespio motorok mio macay pun nana makko matito ko mati mato ko nikiburu jemuni mana ko matamu na din ako tuwe sa balik ko. Dari sinilah kenapa yang mencabu alis rumah yang ditempati suaminya tama mana garisi. Makanya ini bapak-bapak ekong kabaineta to 5 paletean ning ya ko pura ni cara main na cia mangkali ngabaca, pura tapang ngajari na cia mangkali ngabaca, solusi terbaik ganti. Daripada na pandasarasi. Simpel toh. Ko tulay. Kemudian, ia tu ampai agama pak tanda kesyukuran asapaja sunat duhaki don raka tapi aja tatajangnya leta ilomo iya daleta nasaba pasidakana mi watak kalewe de penadapi iya mi ko patan rakang maka dani nabita siapa yang sholat 4 rakaat istiqomah di waktu pagi maka dia tidak akan miskin hingga dia meninggal. Cuma beda je tu tahu kasih sisi batau peri. Yai di okowajo pak dega tahu kasiasi tahu peri mi maega kiasa tahu kasiasi melo iman re na degaga ya sange tahu peri angka motorok na memang oto ya tu maega ya na tutu 5 buah surat kataranga kurang mampu penuh kantor desa itu maega si salah ini apa ada naiya nala sa peri pak maja nasaba 2 lasa na puba maceceng si ba mangoa iya tu lasa na puba maceceng si ba mangoa bicara gimana iya 2 ewe si salato iya sangi maceceng mangisata cede iya na tutulilete pala na mak beli bola tulilete maega kuwajo maega Makai benra misaliwan na pala na napialokit pala na lena. Sana polo pala na napacho kasi wali na. Itu. Ya tiasa tau maceceng mangisa tace de. Ya sange mangwa langsung nangangkui darat na tawe. Anun na neneku. Nala. Ya na tu jadi 2 sifat tu majamano. Deto kagak kowe. Nega. Tahu ngalasati manang ya tu pak. Padahal dero ni sangi maka daya rotanai pitu susul layawa ipesangi matu. Pesangi jadi itu ampai Sayyidina Ali
wattuna yesa darak karomana tellu barisi karomana nala tawe tapi yero karomana Sayyidina Ali tanya wattu karomana buah mak buah tellu barisi naite naso karoma aku metu ya pak yero sabai biasa daun nami palapa karomena palapa nalai pala pada to mato riolo de na tari pala darakna na tarobami bunga-bunga iya makoko apa namo pantok letek to makanya naite boy mak buat tongang tapi ya robali darakna to lima kada di anuku to ha anuku nasak maka rajewana sisan nama buale pura ko Sayyidina Ali melogo balu ibuana ro nasa ba ko coco elina nasa siya yung balukang nasa 30 dirham si tunro maka Sayyidina Ali wali 50 dirham yang penting mo lemana nga tapi si disarana sanga nga lo bolaku cican na mo bawa nasa jaji ni pura na unano na tori au maka aju maka lampe na panesa den ule makade to 5 kali cua mina pabuo mo pa sabay matana maka dai Sayyidina Ali ko sida pena napa itu buah na mesa ya mato ko surimonri na moto na lolotanane pesang ito ko na gapong inasa ngalan di darat napay mainga kami itu tahu mako tuh pak ipangajari camang kali nggak baca nasa de anu ko toh ha itu maiga makanya mudah-mudahan de to gagok we pak iya tuh tahu magala mako tuh pak iya tuh selesai tahu tuh li lolo tace de makai ka mako ko pak magai de na me ganna de na sadari ro maka de na ganna 2 meter non rima tuh ko mate de na ganna 2 meter 1,5 kali 40 tonroy lemak napaya cipirat topi na isorong ternyata patalata tonroy lemak ki aga melo isesay apa angka tu dosa ya pamanarang idi lolongang imanana kega anu yesae tanah yesae ya kuidi malay tanana tawe na mosi di mimeter atau si jakka na panonroy anak tamak bangung atau nonroy anak tamak tanah-tanang nakatuwi anak ta sinin na selena idi manang icallah tawe malay asele na anata tapi idi lologang ipacalan acila kapaya punay ini penting hati-hati ke pak nah itu ampai sampajangnya na pak guru ki manca orang bertakwa kekayasang yaitu sampajang mangaribi ya kotuoi lampui sian rakata jamah kotuoi lampui sian rakam telu ya ko mate lampui ha telu mato matan na 2 na kadito na pita ha makadaki de na tarimay po nga Allah ko de na telu ya kuya tu ipake pak dalam kehidupan madecing anggota dewan dito ka anggota dewan melo matanda tangan mesting kekuatin na yer sabak degat caw nyamang itu pajabae pak wad di masjid tam surga ye di ustaz se maka watang siaga ustaz ko wajo ha madatu to siaga anggota dewan cedem makanya komelo ita masuruga anggota dewan ngi na sabak cedem jumlana masih jatama dena antri yo pui di ustaz se namo tama suruga antri to ki pak megai negere apalagi ko pak bupati jadi dinami dena antri Ji kometa masuruga masija tapi si balikan na kometa marana ka masija to pak langsung ijalok kahe itu jadi ustaz ko kometa manaraka matengah-tengah to pak mega boy pak katutus tas ta manaraka kega ale na mapangiwan na de na sewada katutus tas pak de na sewada sale ustaz senasa ustaz bidah de na melo sewada kusuruntu bahaya to ya tu jamaah na tama suruga gili ni mite mana ka pa ustaz ko naraka ambi ko ketustas nasa pampagiwangi je watu tapole macarame kadaon ro ni oko tu idi itu makanya menyama tu pak idi jamaah na mo matinro ki kato talolonga iya di ustaz se makawata nape melo jokai paresa meman ni pak mega to ustaz pak gara-gara ampelo na joka mega nape talipongin na sakendra siaga tapayero ini bahaya aja lalu pak bu ya kung kana ta mancaji ma mancaji ustaz saja lalu
Pak Mega makoko apa agama diperjualbelikan. Tak selalu. Saya saja ini belum tentu selamat. Belum tentu. Padahal langkah kaidah nale ngak gorutta. Kalau kau macarama nak nang kagaga nale kota, jangan buka. Masukkan di satu tempat, butuh pun apa musurote buka rako. Sehingga kau tidak tahu berapa jumlahnya. Pak kapa muitai na talipogi kota pasti maperingarang balisi kada seko tokor. Iko macarama ko tulia maniro seko. Iya. Aja tak ada ustaz bawa namopu imang. Makanya pariampalo idi kong katalingi ko lema baca doang. Aja ni lokon apa itaro kiase na tole. Di 10 sak buburu ilepi. Melodo pu imang. Enggak. Deu Pak Guru Saleh pu imang. Yan ang ka-10 misa bu nasidakang de na pariampal lo kasi na tole ilodong epong taruinan repi bulani maka sekepo de 10 misa bu na ilodong iya mako memang jadi pabu makura syukuruki mapabotingi malaki caya mayaki elektong si poloso nalinga tawe si eso malinga tawe tau mapadisyo ko bali bolata taten remana sena de na mainga si di juta padi mariawi wajah mapanre tamaki yoli ni guruna yalengi ampalo 250 sabu talut taungi na pengajian nata reke ni gare 360 hari dalam 1 tahun berarti lebih sisa butau lebih sisa buasona na pak guru anak tetawe siaga talengi 350 sabu bagi 1000 tanah 75 rupiah maga dita syukuruki makanya kau temai anak tak lengi motor apa ustaz itu pade kong katau mate madari kaya mari je nakasoro papisaunya ro kasoro seperimbe si baranja matingka na de na pake pu imaya tu karosoro itu makumpan ilulung lagi sangat lo bolana pu imang napataru mi menre rakenge engkato imam maca pak na balu ipi amang pak biasa runtu imam mesa kasoro kare magi pu imang nasa kasoro tomate pastas de to ni pake balu ipi amang na de na pake nasa primbe na pake pu imang napata bawa soro kasoro kau-kauang kampuna ne meto na pake pak mega to patau salah pahaji angka keluarga na mate naleni waju si pasa pu imang wajun na tau matewe nalengi tau mate macomo iman na madoko peko ni majasa tadeli mana melomi ko na pake yaro waju jue pu iman na kepalang makanya aja na waju talengi aja na pakeang tapariam pelokang idi napatoki ini wakafnya almarhum atau almarhumah mohon dibalikan 1 setel pakaian sholat pakumaniro aja nani di meliangi pangkat tu pu iman apoji mak baju pink ya nalo na alina pamali itu tapi dia tu nak koi mata ko de iya aja kama baju bolo talengi na cecai iya ko alina na mali manasani na pake mas sempajang makaraga ko niya naliang alin na to tipape mato ano yan urusata itu penting nasa baya ko pakai talengi dia na pakai saya pernah cara di Kolaka Utara bola ima wonroy si di lamari puro songko bolong nasa itaki songko pasta sang kamate masih 7 dah gimana migalada je lolo baki lolo jasa nasa nganu tau matemane tu pastas tak kumade tak pakai nasa na nomor apa mi songko kustas nanti kagak nasa takutannya tau mati anak-anak dia situ je songkona maka ni ko makiro dia nak kepalang mubasir mi pak berita tapahangi tapi dia tu nak kok di maka taruba yero apa dia tu na mungkin na podangi pu imam ya natanya ustaz se podangi makitu maka leleng pak dia tu na pawi pu imam na terima bam itu dia tu nak kradena je itu ni pakai mesti kita yang pahami itu oh ni kasi mak barasanjir rate-rate na turungi pusat makatoni ruk katawe
Tulia menirunata aja ngaming. Me pak memi manre. Ya tia ko yoli kalau ma baca doa pak deu baca ko de kaki punana bola. Ya ko masule ka kana pertama mak bisa pandai deu baca. Kong kani masuk na samagni pak ustaz kada de pakat malampe-lampe tu sading. De na malampe deu baca. Apa aja kam mamilau doang de ni risak kada kami milau wangi. Baca doa salam ana sepal salama aga. Syukur kama ko mali motor atau motor macinai na sepeda yilau aku de na cocok tu. Paui mah kada pada ko baca dato mate pak maka tu kato na sama pamuli macam pak ustaz gang kamabela aga bisa gang itu mate gitu. Kada masalah pak ya. Jadi mesti dipahami tu. Dia na sembarang. Pak mi kamu pa mi metoje masalah ko gamay pak. Yan ada ini palempu ya romawan rasaki. Man rasaki. Makanya saya wasiatkan mapamulai sampajang melo ipada cengi. Pak Mega tahu nasa yang panti selesai wi. Kamu tahu na lolong. Pak ya kumakadami yang panti selesai palai kumakadi tajang ngak cinampak wasampa jauh cinampak tahu. Allahu akbar. Deka merung. Madari lalu nasa telu gaji ro apa bawan nah. Deka nalai ripa. Aja, ya tu ampai makanya kau tolong mak berjamaah karena bisa dihisap berjamaah. Makanya aku mak berjamaah, mega ki si peringerang, mega ki. Cuma memang tu berjamaah yang kata masalah. Pak angka tu pak berjamaah tamaranaka, kega, itu makai rukah, kayak sama rukah. Allah, wah. Angka tu mako tu bawa siapa aja, we rukah pagah. Weh, itu sawis, ndak boleh dalam agama. Di nawadi. Kalau biasa pak uruntuk makai bela mak baca Fatihah ini mang terima keropi Allahu akbar Allah paganggu memang tu namanya lah tu Fatihah nanti nade pernah selesai kata derek nalena podangnya rumah aku podak banyak tajan nana lama sigi kona bolana maka watang Pak iya rome matoro pak ko pure matareka je tahu na kada ya nade na si sambuto ngangiya tu pajeban ya jana sampaja ya ko ya na romelo ipake mawata na sabab madari metoje marji si sambu mar Allah asra gaje rona unia kaloro madari iko tahu de meto na makanja memang anu na pak de nya na tu ampai sampaja ngene de di makade buru-buru ipatenangnya lewe mega apa je tahu pak nala sampingan mi magai melo mas sampaja mak bisa oring si mak bisa berak napa tada ko kompor napa tuoi na samakanja matu pura ko mas sampaja redetoni angka mako matagangi mas sampaja na baca pateh latu pateh na saya kolam ya kuni wala pangupu ya makunan reko makamiro na di mato salah nya mega bicara mega kena terutama makun raya mawatang sebab iya romelo nasa jaji mana jam-jamang di na jaji di masalah itu sih di makanya memang kita harus tenang ketika sholat ya kalau ini masih menyama pak bu mabere jama acuri imangi kemudian yang kedua rona angkat tu tahu pak memang pak bere jama dibangkitkan di dalam api neraka kega tau medangi mangi nek dai mangi rokok nek dai mangi suju nek dai mangi tokong yaitu ampai ku imam matoya lapa iri di imam macocoy ku nakan ni remati aja tapas samangi Allahu akbar maka de pi pura pi maka de takad Allahu akbar apa madagi lolol Allah latu ni tayawa angkan elena Allah akan ditetet to kau pirulu na pu ibaya Magi nalayolongi na orang yang mendahului imam ukpi narakai patokong jadi tepas salama imam mutta aja tapalayolo yang usahakan ini di layolo maki itu yopo ko imam cepak memang mau tapi engkau tu je pahapa engkau pura runtuk tapi mudah-mudahan ada toko wajo na podanga na saya pa ustaz guru ta pole sengka wacuri kaaga na saya ria pa ustaz denangkah megan ustaz pasale tapi dia tepak amage nasa denangkah nek da imang rokok dia tu nang kena dak toko tu dulu yolo napai babi imang kita peroko nak
maka memang ina senang ka hadis na maca guru ta kada nigi la yolongi imange ya to la yolongi imange tama suruga. Maka jatuh ada aku cocok nih Pak, cocok hadis tah tapi salon rongi. Ya tu masuk na nigi tau medangi imang yang kau masigi ya tu tawat di medda imange tama suruga. Tanya medda lala sempajang. Tu ampai Pak aku masigi barakak lopoh. Termasuk tu pahala na Pak Bangi luar biasa. Ia tu rupa ko masigi dalam hadis Nabi, satu sampai yang kita ambil di masjid itu adalah maharnya satu bidadari di surga. Siddi. Tapi itu pasari masigi pagaji dia bisa kadang kagana lolongan. Itu. Ya mi gratis ya. Ya ko ikhlas mo insyaallah kebarakana. Iya. Mawata tu Pak Bangi Pak 5 tahun ibak dia gatolai wajib alaikumul jannah nasa Nabi tawaji tama suruga. 5 waktu bak dia gatolai na takut mati ya tu bani isa suruga. Dia nak kada kalimai memimpin solat na mati tama suruga de Pak Bangi ni. Tani guru takak magi na Pak Bangi na janji tama suruga na manassaroy maka dak bami maka dia guru taya si memang Pak Bangi apa dia tu gapak batar lambak. Angka gapak bapur api batai nangka. Dega ya ko pu imam dari me pikama tay nang kalolo. Karalo ima Pak mandari ke jili-jili tay. Pak 2 telu masigi Pak memang maka kutu iman nah. Oi kutuna. Ya mi ko ramalangi na rajing. Ya ko sampai jali 5 waktu dia nang kanuba. De tono ko ayo ko ka kampung. Kalalo kampung uruntu Pak de meto gaga. Padoro nak wonro ye lepan olepai bosilopoi. Iman na baca di dina. Alina tok bang, alina tok kama, alina tok manca jima. Iya. Kowe lalang yun na. Lepa nga masang pa dyan mga ribi. Alina bakasi, alina kama. Alina to ima. Napa, jadi di ko tato kung kumonrina. Napagili na sa sausupu pa kumpay na taswiyata supu piminta mamisal. Makarakati ko ilalaga ng palampu na jadi di kumi. Aja na mo baca. Ya tu. Nasipat 2 ni gilis siya na sa sawusupu pa ko baka may palampuri na siya di ko may kumundri mo ang alo yolo bawan no. Jadi madami ito jadi memang Pak agak berat itu tapi syukur nang kamu lisari masigi kena dia nagagal lisari masigi makoro madoso si wanua itu bahayanya kalau sholat masjid dikosongkan aja. Kato masigi biasa Pak uruntu tapi paja ni makokuan ule mati ni aro pegawai sarak naro. Magai hukumi bola anak bang. Iya. Nah sambung yang pelil aku manarai. Pak nasa namolo kak dek tu gak tahu. Kak jago pa iya. Kak je tahu bana dia tak buka tangai lo suruh dia tak buka lo getai jati tak buka mak kita kak macam ni nale dia cengang kata tahu dia nak baju lalo anak muda boleh matinro ke belah rondangnya nasang tapi kau Pak kak je tahu bang lalang ni kak tamas sempajan dia kata nasa yo pemimbol anak bang ateruni materu nama deh no kasih makanya wahayala ada makokai apa ia masigi Pak makaraji itu ampai imangi pegawai sarai jama-jama mati mematoh apa mati pinapang katolai jama-jama mati itu ita nigare ko to maka imang ura jipaga Pak mati pinapang kapatolai no kepala desa Pak dia panapaja mega mesele lai pandre lalu iti ko pemilihan dia panapaja mapasin na tanya na todo ya makaraji nasabak magai agama may urus ka ihlasa pokokna tapi memang okolino de napita tapi ako pesori monri okolino wadi daraja minapakarang ipong Allah Ta'ala tapi ya ko ihlas mo itay murus agama na pong Allah Ta'ala insyaallah mabaraka itu aja tamaselang ya ko tanya okwidi nonri ade cengan nalino wija-wijat tamatu napasalama wija-wijat tamatu mita decen makay kataw Pak pasari-sari masigi mindo ambona anak naman si gubernur anak naman si bupati magay baraka na tomaton angka aja tercapai itu maka ada bola na pong alata lipacing itu luar biasa itu sampai Pak Megameto itu Pak Megameto makometiwita jadi pengurus masjid karena saya pengurus masjid makomemeto ya nade na tomataru-taru si babantak-bantai
Dia cocok. Pak kami yang kalinga mana bacaan teh jangan ni. Iya. Nah semana kor warna na pacet masih gini maja. Mana warna nu? Wih. Ya kami yang kalinga mana warna pelangi masih gini. Maka melo putih melo bolo. Mana ka masih gini mecek bolo? Gitu. Maka katoni meter lampu-lampu mak disco kada dia meta mate makilo ku ilalang. Maka garupana Pak, makanya ko bicara taulino may yang kalinga de gaga. Malingi, yan na to ampay Pak Lukmanul Hakim pura na podang anak-anak. Makadaya kung ka agaga mo jama, pasti na pasalang katok pasalay. De na yamanan na te sa paka. Namo de cheng. Magay, may ko nasa mitay. Malay unta Pak, nasuroy anak na si Tinro, na rinring. Si sana na rinring untay, anak na rukay. Lalo ko si de kampo, makadete tau pabodo na nyo. Mata ni Enrique. Malalam matoy kamatiron te enre bawan no sangi de nang puro en podang yana na kada salay na ko to malala to menre kasi na untana na dapi si de kampung lay podang ko masyarakat la tau pagalam muna nyawana de manana na mitay untay makatana ro mana kana ka duay surana na makarmatan ala day na iko na pe no na maringar-ringa iko na rendring sana dapi si de kampung na sala to mato palam muna nyawana na palalang anak na napali na yasi tudang itu nasa iya na pe nona iko menre si sanandapi si de kampo na kadeta la nana padorakan na palala ngambo na napali na makanya nyawa na si tudang salah si asa de to menre salay menre dua ki salah salang iya menre salah toy iko menre salah toy pakuy lau mo alaju na lempa yon tay napay no loy si dia kampo makadami mentelese ko katutaw jangan melo lalo makwa tu Pak denang kana manyama papinadi na tetetatan ka masalah iya na to nakaragurta kalisiden re ya ko de cemongu pajokka nang katantangan na paterui na sabab mage engkau akan diangkat derajatmu oleh Allah ya piya kong ka de cemu jaman adega katantangan na salay bawan maka mo katawa di jam itu gagah tu pesan na gurutta jadi di situ motivasin na gurutta ini memang komiti Pak ya nang kagaga jama tetap me kabicaran na yaitu ampai ko panguru masigi aja tapasui ya ko salasay jabatan na tambay bawan ni pangurus patamamani pangurus na mo paboto ko patamamana tuye karena kay patam paboto pa usas manyama paboto pa mega anggotana ya ko kerja bakti te cinampa na si pulung iya yo poko SAG mi sarjana alam gaib pelimatan raduse mi mako de gasa na jama iya makaraji Pak ya ko masige sa de bolero pakor poko na makade de to jede kana tama sige da ko patamamoi magay mega ona ako macor ki mato de na to maliawo entang ya tu kong katama Pak dia nama digaga waya tu ketantangannya makokwa makarajing melo yo lite tamu masigi makaraji Pak ini tania tapak dia memetona lo Pak mega tau Pak namo macawe polok ko masigi ya tu ampai makara aja na nama tandrela ada manare latu balik kampung nang kalinga tau nang kakiwana manare dia nang kanalo masigi ya sangi hidayah tu Pak rajina aja na to mabela tukang masigi Pak mega dia na sampajang waktu itu kamu masih kami mak betele bambati te yawa kalau Pak jama manara na putar bami itu palu-palu mangolo saliwa na pemakasan rematole yase masigi non rima jam tapi yang kapa malada Pak bule tomate na ule tomate ta masigi na pemasu macurita pura masam pajat te tami pe mamale tomate malada piet tapi engkau pa yase na pagawai sara mapangiwango kilala masigi nene na dosa itu Pak angkat tu pegawai sara Pak Korea Utara Korea Selatan Cidimon Rokor de kami si depe kanya di pegawai sara aku ki monri idi tole imangi ya pintu aja talacai rusak kai jenne na imangi ki kami no masuk eloki ko matang-tangi lo monri makanya kaya sa pintu darurat itu pintunya imam ya rotola tama pura kama pita tatamu ke pura doa bersama kembali masuk supaya magay ukun ni rumah sampaja sunnah komeki si runtuk nabi te sebelum mati itu barakan ini pegawai sara ko kimonri ini tolai kolese bacana tapat tujui tapi ye di mancaji imange tapahangi maka daya ko tau dega aga makanja bacana koro aja ji muale surah matandre lese ke de kapat tuju yo pokok kudu Allahu mamba na pala manang itu iya, tapi mega toje tahu baki tanga ko surah pendek ya toro na puji malampi akimi salat boh na puji sanan lese de kapat tuju makanya di imange ko de tu lepat taru rokok bawan
Iya, karena begitu kaidahnya. Atau diganti dengan surah yang lain. Mereka agak pangkam itu tuh nang karena tak pengalah. Makanya ganti yang lain. Makom itu Pak Bu. Tapi engkau toje itu tahu, makanya dari kak makde di mange ongko tanah tak baca. Pangkam itu tuh tahu Pak ya toh aku ya tak bawa duha. Kata nasawa imangan bawa duha tu matu. Iya, menyama ko ongko ibaca, dia nato sila dapat tujuh paringerang yang manipakan jaki. Apa angka sahabat Pak mancajimang 5 tahun mancajima tulikulu Allahu na baca. Lai parote soko jamaana. Aga nasa ngaja mo macio ko ciako. Nabita suruh ka, ya kumu cacaka la mulapor ko nabita, ya ko nabita maka na pajelo papisawi. Ilapor ko nabita maka de rotaka ya Rasulullah to liman cajima kasi kanja saja cuma kulu Allahu le minamba. Maka nabita tulikulu Allahu na baca na sekulu Allahu ya Rasulullah isoro mulli. Ni tanay. Maka dah tulikul Allah juga rek membaca masam pajak kok nasa memang ya Rasulullah makin Nabi tamaga memang nasa iya pa yasa di namanya masam pajak ko ya Rasulullah ko baca kul Allah tappa maka de Nabi ta gara-gara papuji mo ko kul Allah iya tumatu musibah watama suruga napanya nagan rusuk madari ini akatan lu na baca jadi kagak tapi pakis mi ko Nabi ta ya iya kong katau Pak ongko na nabaca taruh nih ya lena tuh tambah ko ya tomi tata daripada talal yang dia kepat tujuh kan makiro sini na tamatapan na po Allah subhanahu wa ta'ala kadir wa tati 10 nih iya sampajangi maka dakau na ajalalo tasalaibi usahakan kita jamai na sabak magay ya kung kamu tajama na manasang kaya pangulongan Pak man rasa gitu ko dia tajamai manasa salata. Yana tu nak kada miftahu kul hey Pak buka na sini na decenge as-salatu miftahu yaitu sampajange Pak buka na suruga goncina suruga jadi usahakan ngidi pas sampajange mana satong kagoncingi bawa tapi ya kong kagonci ta bawa usahakan kong kato bola ta ku suruga kega ya tahu angkai bola na ku suruga salah satunya adalah orang yang membangun masjid as-sidak kaki pinggato to taneka maga hukum na Pak Ustaz kong katau raji masumba tapi dia na sampajang Kapa jamaah aku pule penrang masuk boy magala masuk Bapak Ustaz tapi dia kana sampaja daku tetang kabolana ku suruga Pak Nabi ta makana mambana masjidan fi dunya banallahu lahu baitan fil jannah nigi tau bangun masjid ukulino karena Allah lai bangungan ngi istana kulalana suruga na sanamu dia na sampaja daku namo de mina tama iya kan makana dia na karena Nabi tatami suruga makarani ibangungan ibola iko dia mau sampaja samara kong kabola mo ilala tapi dia mentama makanya as-sampajangi tasidakka ya ko lalu cilengangi talisari namo dua sabumi makitu aja mo je na mega di dua sabuna ya ko meki masempo-sempo dale tamega gae tapi aja na yero manjadi pokok pamasena pa pong Allah taala pa mega toto tau 10 sabu 100 sabu matu na lenga pong Allah taala ko masuka dina korong. Ya, walaupun berharap sebenarnya dia ada masalah karena itu adalah doa. Nah, sebab memang manjabil hasanati palu asra amsalihah. Yeling pong Allah taala cidi na lengi 10. Kama kom itu. Tapi de makai garupana pa angka kesehatan, angka papenyamang, angka salamata mega. Ternyata maka dadui bawa mancajidale de kami pak kumeki rekengi. Maka datau kasiasi kak, dia tak kasiasi, tareki ni gare. Siaga angkat dan do cili tanapa tabalu. Kung kataw makada mingko mali do cili ku siwali 300 juta. Napay laga ingat tama pamulo ko yase laga ako lato ko yawa. Makada ubalo 300 juta ye. Matata siya meta balukang. Rewa ni gare mato mala kalkulator. Takapesa isiko pa juta rape mi ubalo. Tapas sa itat denolo na ko. Tausogi ki sitongan na pa igan na pa pedale. Demi ni sukuru kiro. Pak makometite pak tuliem itu cede na ita. Macam mingi melengi mana tapanan kejarawana cedek tuliru ke sejarawa aku tuliru macika cedek na ita de metoje madari metode matai makot ya loki metalo ma bereja mana sia to muli kami tu baine na pui ma de na kanal masigi tuli tahu itu apa tu na ita aja betongan na yo kuyuli kyo kalau decenge usahakan tapi saya yakin di wajo ini luar biasa Pak makomoka pangegan Pak bereja mak ko mas sampai jam magharibi tayo eto Pak ya tonje vita mega masigi Pak ya mi mega lo masigi tulis sapa eliri
Macam mana? Tapi enggak tu Pak Bu rapat dileka. Si bapak Bu rapat diutu. Pesan nagurut tak. Saya pernah dapat itu. Iya ko mas sampaja sunnah subuh ko. Mubaca mui alam nasrah pada rakaat pertama. Alam tarakai pada rakaat kedua. Dia akan nak dileka. Berakatnya. Dia itu akan nak diutu. Sampaja sunnah subuh ya. Cuma komeki makanja talamanangi baca alam nasrah, baca ko rakaat kedua alam tarakai wad dito ko rakaat pertama nak tali alam nasrah napali ila fi quraisyin rakaat kedua. Kemudian wad dito kul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama kul wallahu ahad akatalu rakaat kedua. Talaman ngir. Magai ya ko alam nasrah napa ibaca li ila fi quraisyin maka tidak ada musuhnya orang itu yang bisa mencelakai. Ya kong katau melo solangi ki melo padi rakiati utamanya pejabat ya mau tetap pakai. Insyaallah maka dia Imam Al-Ghazali tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Itu pakai salama. Ya gaya pengupu alam nasrah rakaat pertama li ila fi quraisyin rakaat kedua. Ya komeki masjidak kepada ulawa pada raja nalino kul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama kacica kul wallahu ahad akatalu rakaat kedua. Maka dia nabita pada ko masjidak kai ulawa pada raja nalino. Apalan itu. Ya ko alam nasrah rakaat pertama, alam tarakai rakaat kedua, yaitu tahu agak nalolongang, maka dia nabi tak berkahnya dia akan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Kata pandrita maka dia na mati itu dia nadapi mangaribi dia na mati. Angka maka dia guruta hikmahnya itu obat untuk tulang. Dia akan naik tepat dileka, dia tu akan naik tepat diutuh. Pak Matan Ratu pas sampai jam 4 dileka ya Pak. Pak bahaya itu sampai jangan nang kata rokok dia na lampu lekana, ia tu tahu Pak ipatoko ngokilalan na neraka, nasa nabita diganti kepalanya. Itu nanti asa pangah kami na makalasi. Keka tahu dia na lampu lekana ko rokoi, dia na lampu lekana ko sujud kecuali tahu mapat dilaka. Memang dia na marigaga. Makanya ini magala ay tapal lampu lekata. Maka dia tu nabita ko rokoi, ya ku ipatada ngi kacay lolowe dia na tak bolo. Itu lurus. Iya. Makiro itu kanjana ya mitu makun raye mariawe ce de uluna nautuna ye dia roanewe si lempu rokok tapi mega tahu Pak uruntu masam pajak de na rokok makalicuami maliwa ngaje na loko kacikacina desa kadakin rimala pendapat ya na ropa ngolongangi mamagi-magi na Pak barakai po Allah taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam wa danal jannata daras salam tabarak rabbana wa ta'ala ya sal jalali wal ikram. Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.